Prema istraživanjima, pothranjenost je česta kod starijih osoba. Osim toga, mnoge starije osobe znatno umanjuju unos važnih vitamina i minerala. Nedovoljna opskrba vitaminima i mineralima u starijih osoba može biti veoma problematično. Stoga, doktore, možete li nam reći nešto više o ovom problemu? Nažalost, mi postajemo populacija starijih osoblja i sve više u ovoj našoj populaciji u Bosni i Hercegovini naroda koji je iznad 50 i 55 godina. Tako da problematika starije populacije je nažalost ona problematika koja nas svakodnevnici čeka. Kad povežemo našu populaciju sa populacijom negdje u Njemačkoj, tamo studija jedna je dokazala da otprilike u njihovim staračkim domovima otprilike svaka 10. osoba je pothranjena. Tako da kad kažemo za Njemce, uvijek smo nekako mi tražili kad budemo ostarili da budemo kao oni njemački penzioneri, da hodamo po cijelom svijetu, ipak možemo reći da evo, kad imamo njihove situacije, svaka 10. osoba pothranjena, što onda možemo reći za našu populaciju, da li je to svaka druga ili treća osoba. Naravno, pod pothranjenošću ne misli se samo da su osobe mršave i da ne jedu kako treba. Uglavnom, taj izraz pohranjenosti više se smatra da se ne jede kvalitetno, da je energetski po tim godinama potrebno manje unositi tih nekakvih elemenata koji daju energiju, ali više elemenata koji daju tu zdravu prehranu, ispunjavaju, kao što su vitamini i mikronutrijenti koji pomažu da ta energija se izvuče do maksimuma. Isto tako postoji i jedan podatak da dugotrajna upotreba lijekova može dovesti do smanjenja koncentracija vitamina i minerala u organizmu. U čemu je zapravo tu riječ? Uglavnom, kod dugotrajne upotrebe lijekova primijećeno i mnoge studije su pokazale da sama sinergizam od upotrebe lijekova, pa ih ti nekakvih sami lijeki po sebi kad se duže uzimaju mogu dovesti do toga da se smanji efikasnost nekih vitamina, odnosno sama apsorpcija tih nekakvih nutrijenata se smanji od apsorpcije do konverzije tih vitamina, odnosno mikroelemenata u aktivne forme, odnosno povećava se ekskrecija, odnosno izbacivanje tih nekakvih važnih elemenata za funkcionisanje organizma. Tako da, nažalost, iako imamo naravno i potrebno je da uzimamo neke lijekove i taj cost benefit od tih terapije nam je neupitan, mi nažalost moramo biti svjesni da je dugotrajnijom i upotrebom i lijekova i više lijekova, nije samo jednog nekog lijeka, međutim mi možemo vidjeti da ove naše starije populacije upotrebljavaju više lijekova odjednom, dobivamo da su neki elementi teže unosi u organizam, slabije se apsorbuju i nažalost, kao što sam rekao, i više se izbacuju iz organizma. Kako onda možemo prepoznati nedostatak vitamina i minerala i koja je to tačno rizična grupa najviše pogođena kada je u pitanju smanjen unos vitamina i minerala? Otprilike, pacijenti koji mi posumnjamo da se radi o jednom hipovitaminozu, odnosno da se smanjen unos vitamina i minerala, to su uglavnom adinamični pacijenti koji su umorni, stalno žale se na taj nedostatak koncentracije u svakodnevnici, znači ne mogu da svoje svakodnevne poslove obavljaju onako kako su ranije obavljali, više su vezani za krevet, umorni su, nemaju snage za kretanje, hodanje. I uglavnom to su tipa stariji pacijenti koji su preko 55-65 godina, koji upravo onim što sam malo prije naveo, više upotrebe lijekova i naravno ta nepravilna prehrana, ishrana dovedu do toga. Jesu li simptomi izazvani nedostatkom vitamina i minerala zbog kronične upotrebe lijekova slične ovim što ste malo prije nabrojali? Uglavnom su vezani i slične jesu ovome, ali opet možemo povezati po nekakvim respiratornim, odnosno nekakvim sistema. Primjer, ako bi se vezalo za koštano-mišićni sistem, mi možemo reći da tu se dešavaju slabost mišića, znači bolovi u mišićima. Imali smo te nekakve grčeve dosta kod tih smanjenog unosa magnezijuma, grčeva u mišićima. Onda imamo naravno kod pacijenata kod koji dugo upotrebljavaju neku terapiju hroničnu, imamo također i prisutne i slabe krke kosti. Onda možemo da primetimo kod tih pacijenata slabi, teži san, lošiji san.
Uglavnom po sistemima možemo reći da su kod nekih pacijenata prisutnije i te češće nekakve respiratorne infekcije, odnosno pogoršanje nekog osnovnih oboljenja u smislu i astme i hronične opstruktivne plućne bolesti, odnosno možemo reći da kod nekih pacijenata su češće nekakve respiratorne infekcije generalno. Kod pacijenata, na primjer, dugotrajnije zarastanje rana je primijećeno kod tih pacijenata. To su sve nekakve male sitnice stvari koje nam mogu ukazati da nešto se dešava pored toga što pacijent ima tu neku osnovnu bolest, da možemo posumnjati da možda ne radi se i o smanjenom unosu nekakvog vitamina, nekih elemenata koji su nam važni u svakodnevnoj prehrani ishrani. Sad nam još samo otkrijte koji lijekovi mogu utjecati na vitaminsko-mineralni status u našem organizmu. Mnogi pacijenti koji dolaze u ordinaciju, znači uglavnom primijete da nisu onakvi kako su bili do sada, da njihova stanje organizma je nešto promijenjeno u zadnjih dana, mjeseci. Oni uglavnom da to vežu sa pogoršanjem osnovne bolesti ili s nečim drugim, pa zato se javljaju ljekari. Ja uglavnom imam iskustva više s tim nekakvim internističkim, opštim internističkim i respiratornim portofeljom ovih terapije, tako da u tom smislu mogu da kažem da uglavnom dosta diuretici, ACE inhibitori, statini su lijekovi koji u dugotrajnoj upotrebi mogu dovesti do ili smanjenog ili promijenjene apsorpcije ili povećane ekskrecije nekih mikronutrijenata, nekih elemenata i vitamina. Tako da kod dugotrajne upotrebe kortikosteroidne terapije, naprimjer inhalatorne kortikosteroidne terapije, dugotrajne upotrebe statina, primijećeno je također da je vitamin D dosta smanjen u organizmu. Također smo primijetili i radili na tome da samim dodatkom vitamina D kod pacijenata i sa astmom i sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti možemo da stabiliziramo bolest. Zato smo primijetili da taj vitamin D ima i antiinflamatorni efekt što se pokazalo i u COVID-u. Tako da mnoge terapije u samom svom monodjelovanju ili sinergizmu sa drugim lijekovima mogu dovesti do smanjenih efekata vitamina, smanjene apsorpcije vitamina i na taj način dovodi i do tog hroničnog umora, da slabosti mišića, slabosti znači ekstremiteta, do nje više pospanosti, pacijenti su pospaniji, teže ustaju, depresivniji su pacijenti. Pacijenti su primijete dosta da te rane po rukama koji se znaju javiti u stariji dosta duže traju, teže zarastaju. Uglavnom, pacijenti vide da se nešto dešava i zbog toga se javljaju ljekaru i mi smo na nama da prepoznamo te osnovne probleme, da ne mijenjamo osnovnu terapiju, već samo da prepoznamo, da dodamo ili savjetujemo upravo ovo da se ojača i pojača ishrana ili da nešto dodamo od multivitaminskih preparata koji mogu da u dnevnoj varijanti zamijene taj ili potpomognu unos potrebnih elemenata na dnevnoj bazi. Šta možemo preporučiti onda tim pacijentima koji koriste te sve lijekove na brojanje? Vraćamo se opet na početak i pohranjenost. Trebamo znači reći pacijentima da naravno koliko toliko mogu da rade na kvalitetnoj ishrani. Onda ti pacijenti koji su opet u poznim godinama, oni su nam nekako ciljna grupa zato što oni opet imaju najviše tih komorbiditeta, najviši broj lijekova koji uzimaju u zajedničkim količinama. Znači, ti pacijenti da se više kreću. Naravno, onda tu imamo problem zato što, na primjer, kod magnezija, vitamina B1, odnosno B6, imamo taj hronični umor koji onda nam, upravo kod tih pacijenata koji su potrebno da se više kreću kod kardijalnih pacijenata, malo nam je teže. Tako da upravo prvo potenciramo da se ishrana poboljša, potenciramo na tome da unosi se više voća i povrća, da se raznovrsnija prehrana unese. Međutim, mi opet možemo s druge strane biti svjesni, mi smo populacija kod koji kaže neku kvalitetnu prehranu, misle se i na burek i na maslanicu. Međutim, kvalitetna prehrana je generalno treba da se svede ipak i na veći unos voća i povrća, da se veći unese unos tih svakodnevnih nutrijenata koji su nam potrebni da omoguće jedno drugima sinergizam, da vitamini mogu da djeluju, mogu da se apsorbuju i mogu da ispolje svoj maksimalni efekt. Tako da nadam se da je jedna od tih savjeta da pazimo što jedemo i da se više krećemo. Na tržištu je ogroman broj proizvoda sa vitaminima i mineralima. Po vama, šta to treba da sadrži jedan idealan proizvod? Svaki proizvod je idealan, onaj proizvod koji je u jednom može da nam pruži puno toga.
Mi naravno nećemo potencirati, ne želimo potencirati da pacijentima koji naravno već imaju tu svoju hroničnu terapiju pa da damo još 10 tableta svake pojedinačne vitamina i minerala. Mi potenciramo da svaki lijek koji u sebi ima jedan miks vitamina i minerala i nutrijenata je dobar. Naravno, mi imamo na tržištu imunoformulu od Nobela NBL koja je apsolutno u ovom momentu ima svu potrebnu mikronutrientnu vrijednost koja je potrebna za dnevni unos vitamina. 12 vitamina, 7 minerala, 7 nutrijenata koji pomažu apsorpciju svega toga je jedno apsolutno nešto što je potrebno na dnevnoj bazi da vršimo tu dnevnu nadoknadu elemenata potrebnih za svakodnevno obavljanje organizma. Za kraj, sigurno imate neki savjet za vaše pacijente? Da ne prestaju naravno uzmati svoju hroničnu terapiju, jer ovim nisam htio ničim da istaknem da se neki lijek ne uzima. Da slušaju svoj organizam, da nije sve u tome da zanemaruju te male znake svog organizma koji kaže taj umor, sigurno sam se profesirao nešto, vjerovatno organizam sam govori da je vrijeme da se nešto promijeni, da se na nečem radi, da kvalitetnije se hrane, da kvalitetnije unosi kvalitetniju hranu, nije samo hrana koja se bazira na ovom našem bosanskom meniju. I naravno da se više kreću, da svaki moment kada mogu da iskoriste, da odu ili na planinu ili negdje na svjež zrak, čist zrak, tako da rade na sebi u svakodnevno. Kažu svaki dan u svakom pogledu da napredujemo. Jel? Ako vam je zdravlje na prvom mjestu, onda želite najbolje za svoj organizam, vitamine, minerale i prirodne komponente za jačanje imunog sistema. NBL Imunoformula, autoritet za imunitet.